constituency ang kang langke thepen kisungge phora dalong an CM rong hang kahumri dam HDP montimong aradatum towar dolong kabe puthak kaningri Omar Inti Karbenglong Autonomous Council Asong Japo Automalong Kirap Kachahan. Kardom Piniprantan Bertalong Panili Sami Jilihan Sepi Non Bertang Tonpen Arjik Tha. Kedamtang Aruni Pai Inkoy Rathok Siarni Kopili Alang Roy Alangkang Bagajok Bitong Rengthama Constituency Angkang Arok Ki Ongdong Arong Langkang Lompen Jok Hemrit Pen Chi Onang Si Kachepa Chonga Bohalong Si Padopanang Koklo. Bitong Rengthama Constituency ang kangarlok ki ongdong rong along langkang lomeda jok kido ke thak pandanglok ki choki jon kasuk sakpan si radatum chichak nang koklong radatum ki sunga puthak Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangkar jilong pen dojoy thek thesi langke the anglum sitami ki sungge phor radadungan palidam Bangso kahumri dam hot ki sungge phora rapan CM rong hang pen ning pathetekang Bangso kahumri dam hot langge thepen ki sungge phora rong menmeji chongkan garo rong phangteng phrang lalmati deramuk mugasong tumpreng namtaradubi bohapia hawar CM rong hang pen humri damlo kahumri dam hot ki sungge phora ratum chingki je thanpon si tong sakot pen tarpolin sang Dali lapen tangka edon pen sika suri isya tangka kisungge pho ahem to na tumapan CM Tuliram rong hang jongjong pen pipa jarpon আৰু যিমান খিনি ডুবি গৈছে চাউল দালিটো পালে প্লাস এতিয়া 1000 সবক দিতে ইয়াতে আৰু হিন্দু টকা কাটি ৰাতিপুৱা কিন্তু এতিয়া আজিয়ে দিলে আৰু এইটো এক নম্বৰ আৰু মই মিনিষ্টাৰৰ কথা পাতিছো তে তারা তো বিরিয়া গতে বিথুংতে কভার কৰিব লাগে মানে 3000 টকা তো পাবো প্লাস কুপলি এরিয়াও আছে কুপলি এরিয়া মেনমেজি সাইডত আছে হেবিলাক মই তুমি কৈ গৈছো মই এতিয়া পৱন কম ইমান কিনি ডুবি গৈছে হে 3000 তো বাসন বাৰ্তন কিনিব কাৰণে পাব কিন্তু এটো সময় লাগে এইটো চেক দিব আকৌ টকা সেংচন দিব চেক দিব আজি বিসিএস মই মিনিষ্টাৰক এটা কথা পাতিলো বন্ধ এইটো অলপ সময় লাগিব গতিকে ইমিডিয়েট হিচাপে এইখিনিটো সব দিয়া হৈ গ'ল মই এইখিনি মই এতিয়া 17 লাখ দিয়া আহিছে এইখিনি গোটেই হৈ গ'ল এতিয়া তাৰাডুবি এৰিয়াটো আছে চাউল দালি নিমখ দিলে গতিকে সেই কিবা কিবি কিনিব কাৰণে মানুহৰ এইটো 1000 কৰি এতিয়া আজি ভিতৰতে দিছে থাকিব Lapenan parta Prabjin pen disaster management penta sang dali lapen kichokijon ahormu nang palepo lapen anparta ratpangri ahin pentami kisungge pho hem to naphan edon pen tangkas ka suri ke thampi pajar pon popusi CM rong hang pen radaphan lamchak chipitekang Kahumri damahot EM Amar Singh Tiso Water Resources Executive Engineer Mr. Mijikro MAC Chandra Bahadur Chetri Veterinary and Livestock Board Chairman Ditalal Hashnu DMB Chairman Telesram Ronghang, ARO Nilotpal Ronghang, Rongkhang Lamps Chairman Mongol Singh Be, DMB Commissioner Serlongki Be Atum, Bangso Kahumri Damhot Chetongdon. Dongkamukam Ben Kabon Militi Sopi, Karbenglong Live. Towar dolong lapen mesen kijon alang awar sakawe jok HDP montimung aradatum ningduk chipisi Karbenglong Autonomous Council ke chariatum nangrap nangchi pusi kachoningri Borjan constituency kaparlo HDP montimung arongpu don fikebra narkep susedo Bangso rong kacho kimnon an ningkan trok sikep suselo bon tapini arnian ta kemisen kacheleng atowar kawe dolong kawe lapen kang thir et kijon alang awar sakawe dera jok hadak arong radatum pherang ke thengno ningdokalam chapaklang wenti Alang litum Karbenglong lai pherang ke thengno rong aradatum kache thana tengke
barlapor ho towar kangget kang theran ta kalilang dilaya roy ki hatja phanta mesen adolong ka beajok check pen ke den roy adolong athaksi hapon nanglo dulong pen towar da gawe lang da gawe ahut ke kon nang lutum kisung chichak nang lo la son lo la lang the burte pine bazar da mi puta damlong le lo ampe school sumar tumta school da mi puta damlong le lo school ta khuti rok son son si ke du lo alang litum ke than tho teng ke school hithi borwa lapen ke sokiun e hot ke pon ke bana hin katora thinailo jasemet ningkreng barlapor hota dilaya roy alang se ki junang lo puta alang litum che than don plikebra nerkep an bagdu pusi nili pen lamlong lo lasila don plikebra nerkep ke nanglitum kijuna lang ke dug mangte ring da lo la kijuna lang da de lo pen di long hai ta wi ya lo nilitum mangke bangso don plikebra nerkep ke labangso dolong si ka chehla lo di lapen ke kijuna lang da labangso aro ya lang si ki junjun lo bodio itu mangala pula non nang lutum pilo te sarkar phan kachuning riji kente yo la towar hai anwela sa tum towar bang jesemet pinagi peloma palang la towar pen la dilo ya la sa lahai ang ton penaki sung borjan emesi mate karbenglong autonomous council chairman longki timung lapen council ke charia soratum prabjen pen nang rap nang chipusi alang litum kachuning ri padopon dilai pen bijarong pi karbenglong live non malom so dihinamo phan bertangton poneksine Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihinamo phi puthot betar jupan theklonan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangkapin Kharateng pen menmiji lem satum idona long sanglin krepo lapendali ilin keron padoponsi pini keron ke bagasai pajutmono
Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kedamtang Dongka Mukam Waisong Patuak Lamalong Lem Samai Phu Lapen Dealer Ratuma Phanhang Etsi Edon Pen Sanglin Krepho Lapen Dali Ilin Pinang Jipu Kapin Kharateng Pen Men Meji Lem Satum Keron Ke Bagasai Deng Pon Bamsi Pini An Ke Keron Pajut Ponlo Men Meji Lem Samai Phu Bidyateron Chunbang Sonjet Inghi Lapen Aria Sangho Tum Velson Timung Prokas Katharatum Pater Piponsi Sanglin Krepho Lapen Dali Ilin Keron Pachetang Ponsi Pini Men Meji Lem Spen Keron Pajut Ponlo Halapu Corona Gor Pen Kachipajok Japan Sorkar Pen Ki Hot Aron Haihui Kroidon Pamikanang Jiputa Keron Ke Bakasai Kapado Hot Men Meji Lem Samai Phu Lapen Chunbangatum Radaphan Thanpa Repon News Desk Report Karbi Anglong Live Dighol Pani Hatipara Arong Along Langkethea Por Hot Langkachinglu Dunamat Tumpreng Tara Dubiasor Abhinav Dekaraja Musharang Apan Men Langpondet Habar Kehat Police Station ang Kangarlo Pini Arni Tili Parpai Hinimalom Dighol Pani Hatipara Along Inut Tumpreng Tara Dubiasor Rajan Dekaraja Musarang Asupo Abhinav Dekaraja Musarang Apan Langkethe Pondet Pirangke Apan Kapachini Donatengke Langke Pondet Abhinav Abang Alok Pankaj Bordolo Ahem Nang Tria Hotsi Det Piadang Corona Workang Dang Plubajok Det Pinkir Klaklo Bang Sojok Ahem Kachidamune Dedajok Alok Ahem Si Sangkoklo Bonta Non Malom Arnibang Arveki Jang Chimit Misi Langroy Langjeng Langke Thialong Ajirpo Bang Trokstia Tumpen Lang Kachinglu Donahot Abhinav Dekaraja Musarang Aphanabangke Lang Inglim Ponchagamat Theklong Le Detlo Abhinav Lang along Kanglim Dun Chogajok Tong Sakot Pen Hawar Kehat Police Station alongan Berta Palisi Lang Ke Jangat Dimaklongan Palidamsi Police Lapen Rong Isya Radatum Thurpaksi Langroy Ariri Musorong Aphan Ki Richon Prochan Jamlo Bonta Rong Arat Lapen Police Atum Chelang King Pen Ki Richon Prochan Jamapita Musorong Aphan Long Lelang Pusi Rong Arat Atum Pen Thanpachini Pon Dena Rong Pen Bikram Teron Karbi Anglong Live Dongka Chingthu Moiso Intia Rong Amekar Amar Intiachar Sangpi Basapi Kram Sapi Tumor Cancer Keso Kelong Lokajok Ningkan Hini Sose Kapangji Alang Likiduk Parpe Kajok Keso Kachilang Ija Phanpura Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Asong Japo CEM Tuliram Rong Hangalong Kirap Kachahan Korkanthi Constituency Dongka Chingthu Moiso Intia Rong Amekar Omar Intiachar Basapi Kram Sapi Tumor Cancer Keso Kacholong Lokajok Penangan Keso Kachichak Nang Pen Aduk Donanglo Omar Intiachor Sangpi Basapi Kram Sapia Phan Ningkan Hini Sose Keso Chelanglo Bangso Tumor Cancer Keso Meji Minepusi Dimapur Arong Sopi Mesena Hospital along Keso Kachelang Damjia Phan Chiponlo Bonta Dimapur along Keso Kachelang Bomahot Arideng along Tangka Sika Isi Hini Kedo Anta Chehere Klaplo Sitame Keso Ke Meji Angtek Masapta Kave Derajok Hemsi Chivantu Detlo Sangpi Basapi Kram Sapia Phan Hemche Vandera Phike Sokachelang Ijia Phan Arideng along Noya Ke Era Tangka Kavederajok Achor Omor Intikama Thabidi Jutkoklo Sita Achor Phan Keso Minang Jipu Mathasi Katherak Chibikok Si Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Asong Japo CEM Tuliram Rong Hangalong Pen Akerap Kelong Japan Kachuning Rialam The Karbi Anglong Life Asai Hemalong Bertarang Pali Sangpi Basapi Kram Sapia Phan Ningke Mi Abang Photum Kachirap Chito Dunchi Aningke Hangdo Pulote La Screen along Kapaklang Pon a mobile number 93652547445 along Humri Lote Klarda Kalam Long Ipo La Pentangka Jong Sekerap Dunchi Aningke Hangatum Do Pulote Birensing Inti account number 500300100008050 IFS code BARBOBOKAKH Chalong Palelote Long Ikpo Diganta Teron Report Karbi Anglong Live Pini Pramta Berta Kelapon Sakang Toniglo Dome Thangme Korwang Thu